Ia vi lava le atua le ni tai au. O tatou nia mai mana manuia ia me se fo ile lofa o le atua. O nana le lei ia no tatou aina. Ia me tatou mātua. Ia me se fo ile auso a Teresiano o mawhai ona whaalongolongo. Ia me se lava so se tasi lava o maua le avanoa e whaalongolongo mai ai le ni tai au. So ia le atua tatou tatalo. Ia na tatou whaalongolongo le fionga pa ia le atua le ni tai au. After tele no mātou tua, whaamaruano mātou loto I luma o lau pa ia, o oe o le atua e mamalu, o oe o le atua e tatau iai, le vi inga, peo na mātou iai le nei tai au, o le mātou anganga vivi iwha iae, lea mai lo mātou loto whaafetai, ono o lo wanga le lei, leo o mātou toi au ia mai, le nei aso sā, whapitoa, ona o tapua inga, a lau whanau e wilava ona o vava ese I mātou I nofoanga ai whaapētai no mātou atua e te sila I le loto o le tangata no mātou atua, mātou sāngi fo I whaalongolongo I le whaitawina, I le awa o mai, I le whaamanatu mai, ma le faamalosi mai o la upu I a te I mātou sāngi e peo mātou loto o se loto o le le lei e pa u ia I le whato la upu ina ia ola, ma ia tupu, ma ia aunga, ma ia fua, tele mai. So vi ia oela mātua tua, whaatai fo I ono lau whanau, o e oro mawhai o na whanamolongo mai nunga o penga ta whailangi ine ni tai au, ia ielo whaamaniana ia te I rātou, no mātua tua ia o mātua whanamolongo whaatasi, I lau fionga pa ia I le ni tai au, ia rātou no mātua tatalo ia Yesu Keriso no mātua whaola, ona o Yesu, e ole ma ua mātou ole atu ai le ni tai au, and we all say, Amen. Amen. We're looking at the text in Hebrews 10, and this morning we've come to the final part of Hebrews chapter 10, verses 32 through to verse 39. Ole vaena muli lava ole mataupu lea wa tatou tau mai ai le mataupu le se fulu wa vema manui tau ia te tatou I le nei masina pe nai vai aso se lima sa tatou Faita wina I le mata upu e whatatau lava I le siksi ese o Yesu Keriso. Le vai aso na te anei, sa tatau mata I le tatau tusi whaitau le I le mata upu se fulu. I le vaenga lona lua o le whai unga e mawhai ona whai e le tangata e whatatau I le tala le lei a. Le lana tatau va ai I le whai unga I le tangata na te ena le tala le lei ia po Yesu Keriso foi. So e lua lava whai unga o lo mawhai ona tatou mata ai I le neiva I taimi I le faamalosi mai o le tusi lea Eperu. Ona peo I o lo taatia mai ai se lui tau po se lapatai po se upu faamalosi foi ia le tusi tala lea Eperu e whatatau I le tangata o lo whaalongolongo I le upu. So manatua o le tusi lea Eperu, o lo tusia I tangata iutaia, o lo tusia I tangata o I lātou o e talitonu, ia mai lātou foi, o lo nau le tusi tala, ina ia whaia se filifilinga po se whaai unga, ina ia talitonu I le tala le lei. So for the past few weeks we've been really blessed with chapter 10, but we've seen that there's two responses. As we come to the end of the book of Hebrews chapter 10, we see that there can only be two responses that an individual can have to the gospel. So remember, the first response is what we found in verses 22 through to verse 25. That was accepting Christ. That was the first response. The first response is the genuine believer. The genuine believer who was cleansed by the word of God. It says there that our hearts have been sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. When you accept the gospel, the evidence of accepting the gospel is he who accepts his heart has been sprinkled from an evil conscience and his body washed with pure water. The second evidence is accepting Christ. We see that there is a holding fast to the confession of our hope. And then the final evidence of one who's accepted Christ, who's believed in Christ, who's genuinely accepted Christ into their lives, is he who
considers another or their fellow believers in love. So remember, there's that desire to continue to fellowship with the brethren. We saw that in verses 24 and verses 25. It says to stir up love and good works by considering one another. And 26 says, not forsaking the assembling of ourselves. So there's those three parts that we look at with regards to the evidence of he who accepts, or an evidence of he who is a genuine believer. E lua lava I tuainga whaiunga e whai le tangata. I lona whaalongolongo ai I le upu o le tala le lei a. O le a whaiunga I lua mua o le talia o le tala le lei. O le isi whaiunga o le ana te ena le tala le lei. I le waaba ainga la po le ata waaia, po le winga waaia o le tangata na te talia le tala le lei. Lena tato mata I mai whai upu le lua se furu ma le lua nga I lalo I le whai upu e lua se furu ma le lima. Tolu lava ni vaenga na tato waaia le tangata na te talia le tala le lei, o le tangata le loto whaamaoni I le whaatua. Praise the Lord. Lua, tato te waaia I le tangata lea, e tā ofi mau o ia I le wha moe. Ai mata le lei whai upuna I lusu mai tolu, wha mai e tā ofi mau ia I le wha moe, ua tato tau tino atu, ma le lewe fo I ai. Ma le waainga lona tolu po le winga waaia lona tolu tato te iloa I le tangata na te talia, le upu o le tala le lei, po le upu e winga ia Yesu Keriso. Whamei o le tangata lea, na te tau wha atupu le alofa. Le ale alofa le na tato mata, I le alofa lea I le auso. But then there's a second behavior, or there's a second response that we see from someone that listens to the gospel. And that's the one that we listened to last week, and that was the one who rejects Christ. We read that by rejecting Christ, there are certain things that are in evidence. We see that in verse 26, that they are beyond salvation. When we read verse 26 last week, it says that if we sin willfully, a person that rejects Christ will sin willfully, and therefore they've received the knowledge of truth. Remember, this is specifically talking to those who know Christ, who have been illuminated in their soul, but they willfully continue to live out a life of sin. So therefore, there's no longer a sacrifice for sin, but a fearful expectation of judgment. So what they await is God's judgment. 3, there's also a punishment. And there are levels of punishment. Remember, we talked about last week as well, that there are levels of punishment, and ultimately they fall into the judgment of the Lord. And we read in verse 30, the Lord says, vengeance is mine. And when we look at that verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So when we look at two responses, one is that the author is trying to convey to the Jewish readers to be encouraged to accept Christ. But then there's another reality at play here. There are those who will knowingly reject Christ. So le ata lona lua na tatou mata po le winga va aia lona lua le sa tatou va aia le vai aso na te anei tatou mata me fai po lua sfuma le iva se yo ola lo fai po tolu sfuma le tasi le na fa ngata le tatou le au wino le tatou se fulu ona o le isi fai unga e mawhai ona fai le tangata a fai e le talia le tala le a fai na te le talia ina le suafa o Yesu Keriso, le siri ese o Yesu Keriso. Pau lava le isi fai unga ma fai ona fai o le tangata, o le te ena o le tala le le. Le ala na tatou mata e ina I vai ina ina tatou va ai fai koe luas fuma le ono. Fa mai awa a fai tatou te anga sala male loto I ai. Ina ua uma o na talia o le malama o le upumoni. Le ana na tatou I loa nei, o tangata ia o avatu I ele tusi, o tangata ua lato I loa le malama, ma wha malama ina o lato loto I le pumoni. Lona winga, o tangata lato te I loa le tala le lei, o lato va aia le tala le lei, o lato I loa le matangofia, le mafuta whaatasi,
o le tino ke riso ai whamai e anga sala ma le loto i ai. Mai nga mo muana o le tangata na te ina le tala le dei. Whai poe lusu ma fitu tātou te mawai, whamai pau lava le mea o whaatali e tangata lea, na o le whaatali ma lea ma tau tele i le whaasala. Praise the Lord, O le tau tia lea na o le whai unga lea lona lua. Le whai unga lona lua lea o le tangata na te malamalama lona loto, ai anga sala ma le loto i ai, lona winga, wa na o le whaasala lai whaatani i ai. Tolu na tātou wa ai whai koe luas fuma le iwa, o le toa sama mafa o le atua, le la tātou te, na tātou wa wina e iei ba enga ese, po o vasenga o le whaasalanga le atua. Mana tua fo i Utah, e sili le mālaia o Utah, ai sea, a wana iei loa, ma whea i ma le whaaula, aina ia whaafiti le whaaula. Ma le numera whāna tātou i loa, po le atawa aia o le tangata na te ena, wha mai le whai upu e tolus furu, ma le whai upu e tolus furu, ma le tasi lea na whaangata ma ele tātou whaitau. Wha mai wa whetala i mai lea li, oia te au le taui masui. Wha mai whai upu e tolus furu ma tasi, o le mea e matau te le ai, o na maua e a ao o le atua soifua. O le taui masui a le atua e le whaatua o ia foi. Yes, e tali tonu tātou i le alofa, le whaatua o ia a le atua. A ia tātou mana tua foi, o le taui masui a le atua, e matau tia foi. Praise the Lord. Le la pe whaangata mai e i le tātou whaitau. Mana tua lo tu sia nei upu i tangata Uteia. Remembering that this particular part of the Bible is addressed to Jewish believers, but is also addressed to those who have heard the gospel, and the author is encouraging them to make a decision, to make a choice. They've given an absolute clear understanding and teaching of the superiority of Jesus Christ. He's better than the old system. He's better than the old covenant. He's better than the old sacrifice. He is the perfect sacrifice. He is the perfect high priest. But they need to now do one of two things. He's encouraging them to accept Christ, or they'll reject him. So we lua lava whai unga ma whai ona whai le tangata. O le mafua anga tā ua la le uso matua whawhine. Ma whai whai le tātou whaalongolongo le upua le atua le tai au le nei. Mana tua o whaama mafa lava le tusi mai o le tusi tala. Ia i la tau o e leo tala noa I tangata o lo I tua o mafutanga. O leo o tala noa ia te I tātou. O e o lo iai to tonu o le mafutanga. Pila o se whaamanatu fo ila ma se lu I tau. Se lu I tau ia te oele tangata whaalongolongo. Whai le leia tātou whai unga. O le asa tātou whai unga. O le tatalo o le anitai au. Ina ia talia le upumoni. Lela ia le tātou autu le tai au le nei. Ona, o le whesili la le watu la I mai. O le whai unga le tātou se fu. Le fōringa mai e faamalosi e le tusi tala I tangata whai tau nei. So at the end of chapter 10, after he's given them a positive message, this is what a person that accepts Christ looks like. But he then also gives the flip side of the same coin, because if you don't accept Christ, you reject Christ. So in his final words, from verses 32 to verse 39, he gives a plea, or he gives an encouragement, and the reasons why they must receive or accept Jesus Christ. So let us read these words as we finish up this particular chapter. So tātou whaitau mai whai upu ia, e whai ui nei len tātou se fulu ia ma mawai fo se manatu o faamalosi I le nei tai au. Wha mai whai upu tolu suma lua nga I tolu suma iwa, a ia. Ia o tolu manatu ia soa na mua. Ina o whaamala mai na o tolu. Na o tolu ono sai ai I le taua tele o tina. Ina o whaia o tolu mamata ana I upu whai ma pōpua. Tasi le mea, I le mane ei. Ina ua whaatasia o tau mai na whapea ina. A wana o tau ana rofa mai I o hono matanga.
Ma o tō ono sai le le tenga o a o tō o loa male o ori. Wai loa e o tō, wai ate o tō le o loa i le langi, sili ona le le male tūma. Ma le mea a wale a fua i ai o tō faamalosi, wai ai le tau i e tele. A wā ngā i ate o tō le ono sai, ina ia moa e o tō le mea na fola ina. Pe a uma na whaia o tō le whina malo o le atua. A wā e toi ti lau. Ona o mai ai lea o le maliu mai, e le whaatua i mai lawa. Ai ola lea mi o tonu i le whaatua tua, i le malea, a tu muri, e le fia lava o loto i a te ia. A o i tātou, e le ni e tu muri i le maharia. Ai whātua tua e ora ai le amana. Tonu ni manatu o te whiatala noa i le tai au nei. There are three things that we want to look at today. And the first part we look at from verses 32 to verse 34. And it reads, these three verses read like this. But recall the former days in which, after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings, partly while you were made a spectacle, both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. For you had compassion on me in my chains, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and enduring possession for yourselves in heaven. O le ata le au mai e le tusitala I whaipui e tolusuma luanga le tolusuma le iwa. I le whaipui e tolusuma le lua e o le tolusuma le wha. O le toe tōma natu o le tusitala a ngā itua I aso ana mua. A le whaipui e tolusuma le lima e o le tolusuma le iwa. O le au mai e le tusitala o se wa aya ngā I le lumana. So vaina lai o te fia mata ai, pe au mai e le tatou le anganga o le tusitala le nitai au, ona o le whatoa uma lava ona au mai le fe au I le tangata na te ena le tala le lei a. Lea lai whai waila na manatu I le mata upu lea, I se upu e faamalosi ai. A I le tatala ina o ana upu faamalosi, na te au mai e le whai upu e tolus fulu ma le lua, whapealo na whaitawina a ia o tau manatu I aso ana mua, ina o whaamalama ina o tō. Praise the Lord. O le tatala ina o manatu I le nitai au le tusitala, o lo whaapea o na whatoa uma lava o na whaamatala mai, o vaenga I te vaai le tangata na te ena le tala le lei. O na whai mai lea o le tusitala, whai mai, a ia o tō manatu I aso ana mua. O le upu le manatu le au mai ai o le upu e leni e whaatatau I le manatu loloto po o le tilo au ili. Po o le vaai matoe tō manatu I le taimi na whaanongolomo I tangata nei I le tala le lei. So when we look at verses 32 to 34, this is the author taking the readers, in order to encourage them, he's asking them to look back. And then from verses 35 to verses 39, to encourage them as well, he takes them and encourages them to look ahead. So those are the two things that I'm going to look at today to frame our sermon. That when we look at verses 32, the author of the book of Hebrews in chapter 10 says this, but recall the former days in which after you were illuminated. The meaning of the word recall there comes from a Greek word to carefully think, to carefully consider the first time you heard the gospel. Aisea, o vaenga I ana tutupu I le taimi sa whapea o na whaalongolongo I tangata I utaia nei I le tala le lei. Whamai le whaipuna e tolus fuma le lua, a I o tau manatu I aso ana mua, ina o whaamalama ina o tau, pena whaalongolongo o tau le tala le lei, o na whaamalama ina leo o tau loto I le tala le lei. Whamai o le ale mea na lato vaia, whamai na o tau o no sai ai, I le taua tele o tina. O le vaenga mua lea na
Nei loa pena whaalongo na whaalongo ina fo i e tangata iutaia nei. Sa lato whaaia le whaatinga ina o le tangata talitonu. So o tangata nei, e le ngata na lato iai titono na mawhitanga, ai na lato I loa fo I mea na tutupu I tangata na tūlai mo le tala le lei. O a mea na tutupu, whamai le whaupunga nei e whepotolu suma le lua, whamai o le taua tele o ti ngā. What is he recalling them to remember? He's recalling them to remember that the first time that they heard the gospel, when their hearts were illuminated, when their souls actually heard the message of the gospel, one of the first things that they recalled, or the author is trying to help them remember, was that they suffered. There was a great struggle with sufferings. I tangata talitonu lewa tatu maua mai le tuspa. Ia, me se fo I le ulua I e kalesia, na tatu I loa, o le ulua I e kalesia na whaatinga ina. Le wha mai ai le ia Paulo le lua Timoteo ta apu e lua, whai pui tolu, wha mai o le neia e ono sai mea tinga ai, wha apei o se tangata tau e le lei a keriso. O le ale ata le au mai ele tusipa ia, o le tangata talitonu, o le tangata whaatuatua, o le tangata hiu na tinga ina. Le whai mai e fo le Filipi mua o lona whai upo e lua se furu maleiva, whai mai awawa fua ina ia te o tau, ona o keriso e le, na ona ia whaatuatua ia te ia, a ia whaatinga ina foi o tau, ona o ia. So e lore lei e I tātou Wa o ina tātou I le tuspa ia, o le ekalesia le sa iai I le ulua I ekalesia, o le ekalesia ina ua lātou tūlai mo le tala le lei, na lātou whawhea ngai ma le taua o tinga. Lea lai tusi atu ai, le tusi tala a Eperu I le tai au le nei, whamai ia o tau manatu I aso ana mua, ai sea, o le naunauta inga o le tusi tala, ina ia faamalosi lātou, ina ia whaia se whai unga mo le tala le lei, ona ua lātou I loa foi, o loo iai le tau o tina. Sa whawhea ngai foi mawa ai lātou, sa tinga ina, sa whi nau tangata mo le tala le lei. Lele wha mai le whai upuna se so o mai lalo whai patolu sumatolu, ina ua whaia o tau ma mata anga I upu whai, ma puapua ngā. Ele ngata na lātou wa ai I le tau o tina, ai wha mai, ua whaia foi I lātou, ma mata anga I upu whai, ma puapua ngā. O le ale mea le whai mai le tusi whai tau tātou, e o ia I lātou I tangata I utaia, na whawhea mai foi I lātou ma le tina. A tātou manatu I le tusi le a Eperu, o lo tusi le tusi a Eperu I le vai tau, o le ulua I e kalesia Ua fio Yesu le langi, ua fio mai le ananga pa ia, whatu lai le ekalesia, ua tu le ekalesia, alu tusi la le Eperu. Peo le vale, le luas fulu, tolus fulu tau sanga, talu ana alu le tala le lei Le la ua alu le tala le lei ma ua va aia, o lo o iai le taua o tina That when we look at this particular audience that the Hebrew author is writing to, he's writing to the Jews, and these Jews know exactly what it is when they stand for the gospel. What happens? There's a reaction. What is the reaction? They will suffer great tribulation. And we know that from Philippians 1, verses 29, we know that Paul writes to the church there, and he says, "For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for his sake." So these Jewish people, they are reading this letter, and they know exactly, they know that these believers, when they stand for the gospel, they begin to suffer tribulation. And then verse 33 tells us that not only that they saw the great struggle with sufferings, but they said, "But partly you were made a spectacle both by reproaches and tribulations." They too were experiencing the suffering and tribulation. But yet there were still two types of responses. There were still two types of believers. They were facing they've experienced the suffering. They heard the gospel, their hearts were illuminated, but they still hadn't quite made
that firm decision in regards to Christ. And that's why this is a word of encouragement. He's saying, remember that you suffered as well. Remember that in verse 33 he says, remember that you were made a spectacle both by reproaches and tribulations. Ile kalesia le Tesalonia fa mai le mata ko se fulu ma le fitol ngal wenga fa mai le kalesia le fa mai se tasine le kalesia ina wala to fa alongo ile talo le dei fa mai le ngal wenga mata ko suma fitu fa pu lima fa mai au yu taya ele fa alongo wa mata tau ila to wa fa atasi mai ya te ila to nisi tanga tele anga o e tafo fa vale ona whaanununu le i lato, ma whaapisa pisa o ile a ai. Ona wheo sofi le i le whale o Iasona, wa sa ili ia te ila ua, ia taita ina i whafo i le nuu. O le matautia i o mea na tutupu i e kalesia i le uruwai vai taimi o le tala le nei. Ona, so se nuu lava na whaapea ona talia i na ai le tala le nei, na whaapea mai le au kerusiano malea, so that the church, the early church, the first century church, we read in Acts 17, even the church in Thessalonica, when they first heard the gospel, they were absolutely hammered and they faced tribulations pretty much straight away because of the gospel of Jesus Christ. But this is what the author of the book of Hebrews is reminding the brethren, the Jewish brethren, Jewish brethren, be encouraged to believe. Why? Because you yourselves saw the tribulations. You yourselves suffered the tribulations. For me, le fai puna I le tato tu si fai tau. For me, le fai tolu suma tolu. For me, wa fai fo o tō mamata angai upu fai ma pōkua ngā. Tasi le mea ile melene ina ua whaatasia o tō ma e na whaapea ina le peo le manatu le tai au le nei. E le ngata na lato wa ai le tau o ti ngā o le auso kerisiano. Ai wha mai sa whaapea ina fo I lato. Not only did they see the experience of those who suffered for the gospel, but they themselves, at the end of verse 33, it says, while you became companions of those who were so treated. Ona whai maile ona whai punei lalo I fo I whai upu e tolu suma wha, a wana o tō alolofa mai I o noa tanga. O le upu le na alofa nei ai, o le upu na alolofa a wana o tō alolofa mai I o noa tanga. Mei o le si whaataita inga lea o lo tato maua I le auso le nei Fa mei le ngata na lato na whapea ina I lato, ai nā alolofa I lato I noa tanga o le auso. Nā alolofa I lato, ia I lato, o e na noa tia ona o le tala le lei. O le mānei o le winga le upu lea alolofa. I lona upu e nengi e o lo iai le upu lea e whaamatala e le upu lea alofa. O le tangata ua lama le lei I le ti ngā o le si tangata. O le winga nā o le upu lea alolofa. Wo tō alolofa I oku noa tanga. Lona winga. O leisi ona winga. Wai loa le lei e le tangata iutaia lea. Le tūlanga lea ua o iai le auso a kerisiano. Ona o ala tō noa tanga. That when we read verse 34, and it says, therefore you had compassion on me in my chains. That not only they were experiencing the sufferings, but they also had compassion of those of the brethren that were in chains. And the meaning of that word compassion comes from the Greek word sympatheo. That's where we get the word sympathy, right? And it says the meaning of that word is affected with the same feelings. So these people, they knew their compassion for those in chains. They knew exactly how they were feeling. Why? Because they too were facing similar persecution. But the author is saying here, recall those days. Recall those moments. Think about those things when you were first illuminated, when you suffered as well. And come to that position where you will accept Christ. Because remember, the only other option is to reject Christ. The other verse there, faamalosi upunga nei whai koe tolu suma wha, wana o tō alolofa mai o noa tanga, ma o tō ono sai I le vetenga o a o tō o loa male oli. Wai loe o tō, wai yate o tō le o loa I le lani, e sili ona le lei,
ma le tūma. O le siwa aina le, le whai mai ele tu stala I tangata iutea. Toi tō mānatu. Toi tilo, toi waka ai le mea le sa tutupu I ate o tō. Le siwa aina tātou te wa ai e. Wha meina ono sai tangata nei le vatenga o ala tō o loa. Rima tau tia I o le wha tīnga ina ma le wha sala, ma le vaenga le na whea ngai ai tangata nei a. Wha mai ele ngata na wha apea o na wha whea ngai I la tō ma le tau o tīnga, na wha tīnga ina I la tō a. Ai wha mai na vetea fo I o la tō o loa, ai wha mai ele abe se ai lea. Wha mai na ono sai I la tō, I le vetenga o a la tō o loa, ma le oli. O le wingo le upule oli o lo iai I. Wha mai o le oli o le upule I leni le whaonga I. Wha mai o le ono sai ma le oli. So when we look at this word here, it says they joyfully accepted the plundering of your goods, or they all of their goods. They suffered so much that their goods were taken from them, or they people came and robbed them of their well-being. But yet they said that they joyfully accepted the plundering of their goods. So the author is saying, remember those times. Remember that even in those times you were suffering, things were taken from you, your wealth was taken from you, they were plundered, but yet you joyfully accepted that. O le naunau ta inga ale apostolo, o le naunau ta inga ale tusitala I le tae au le nei. E toe ave lava I le amatanga o le whaipatolu sumalua a ia o tō manatu I aso ana mua O le ale naunau ta inga ale apostolo, toe manatu I le teimi na whaamala mana maina I lo loto I le teimi na whaatinga ina I o tō. I le teimi na tō walo lofai no tanga le usuma tō I loa le lei, le mea lai whaatinga ina I la tō, na whaapea ina fo I o tō. Nei o tō, na tō oli I le vetenga o a o tō a loa esea, ina o tō I loa le o loa I le langi e sili ona le lei. Whamai mana tua la asona, I o tō wāwa ai le tonu le teimi le na, ma whai se whai unga mo le li. So he's telling them to look to your past, look at what happened in your past, look at those things, recall those things. Think carefully about those things. Think carefully about how you suffered for the gospel. Think carefully about your compassion for those who suffered. Think carefully about the joy that you had, even though your things were being taken away from you. And make a decision. Make a choice. Make a confirmed decision for Jesus Christ. Praise the Lord. Encouraging them to remember those things and believe in the gospel. Ona tātou hoa mai lea I le vaavai I le lumanai. Se whai tā mai whaamanu more whai koe tōru sifuma le lima, ma le whai koe tōru sifuma le ono. Mau ele manatu lona lua. Verse 34 ia, 35 and 36 ia. Le mea au la fo ai o tō faamalosi. Ua iai le tau I tele. Awa mai a te o tō le ono sai. Ina ia maua e o tō le mea na fola ina. Pe a ua o na whaia e o tō le fina alo o le atua. Verse 35, 36. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Amen? If I put a tolu suma lima ma le tolu suma le ono angai le tolu suma le ipa o ila tātou te vai ai ele ngata ina nau le tustala ina ia wa ai le lato yaso ana mua ma mea unga lava ina le whaafea na iai lato le tau o ti ngā ma ia nau le tustala ina ia whaia se whai unga mo le tana le lega. Ai whai ua tolu suma lima ona le liula I o le tusitala ma whaapea tilo foi I le lumanai. Ina ia maua foi e oe le faamalosi ina ia whaia le whai unga lava lea whai unga laia o I o vaina laia tātou te maua whai kua tolu suma lima ma le tolu suma le ono. O le mea lea aua le lafoa iai o tau faamalosi
wa iai le tau I te pere au tua le tai au le nei o se upu faamalosi. Ai whamaile amatanga o le whaipu e tolu sfuma le 5 o le mea lea aua le lafua iai lo o tō faamalosi. O se faamalosi mata mo fiere na mo o se tasi lava e tari tonu. Ai pe o le auma atoa le au mai I le tusitala po o le lau tatu I loa nei. O le mānei ai o upo le tusitala I le tai au le nei. Ona, o lo tala noa o ia I tangata nei. O lo tala noa mai fo'ila I le tino ke riso I le tai au le nei. O le tangata o lo iai tutono le lio. O le tangata o whaamana maina lo loto. Toi tō mānatu I tua. Ai vaava ai fo'i I luma. Ma aua le lafua ina lea. Lo faamalosi. O le upu faamalosi le na o lo au mai mai le upu e leni whamai. O le upu e leni o le upu le parasia. O le upu le parasia. Pe iai le ata lea. O le tangata e loto tele. O le tangata e loto toa. E iai fo I lama whaapopo iai. O le tangata e le fefe e tautala. Pe le atala le na o le winga o le upu le faamalosi. Mai lona upu e leni. So the meaning of the word confidence, because it says here, not only considering to look and recall, all that you experience since your heart has been illuminated with the word of God, but the author now takes us and says, look forward. So we look at verse 35 and 36, there is a great reward, and he says there is a promise. Those are the things in the future. But he begins verse 35 by saying, do not cast away your confidence. He's encouraging them. Today's sermon is all about a word of encouragement. Why? Because we need to make a response to accept Christ. So verse 35 says, don't throw away your confidence. It says there, do not cast away your confidence. So he's encouraging, exhorting these believers or these listeners, these Jewish listeners, and he's saying, consider those things. And therefore, don't cast away your confidence. Don't put aside your confidence. Don't throw away your confidence. The meaning of the word confidence comes from a Greek word called parasia. And parasia means it has this notion of fearlessness, but it also has this notion of fearless speaking. So it's almost like standing up and voicing the gospel, standing for the gospel of Jesus Christ. There was that confidence. And the author is saying, don't cast that away. O le faamalosi la le nau I le tusitala le tai au le nei whamai. Aua le lafuai lo o tō faamalosi. Le tai au le nei, e mānei a fo I mō tātou a tātou vaavai I le lumanai. A tātou vaavai I le mafuaanga e awai o na whaia a tātou whai uma ina ia talia Yesu, ina ia talia ina le tala le lei. Ina ia loto whaamaoni le whaatuatua, le isi lea mafuaanga aua le nafua I la o lo o tō whaatuatua, a ia, whamai le whai unga whai pua tōru sfuma le 5, whamai o lo o tō whaamalosi, wa iai le taui e tere. Praise the Lord. That our confidence, it says that our confidence in verse 35, our confidence has a great reward. A believer's reward is always future tense. It's never present tense. It's never in this world tense. It's always future. And that's why the author is saying, don't throw away your confidence, but look forward. Look forward and accept Christ. Be encouraged to look ahead and accept the gospel of Jesus Christ. Praise the Lord. Le la tau te whaitawa I le mua koranito mta apu suma lima. E whatatau lava I le anga I mai o le whaamoe leo lo tatou vaava ai ai. Whamai le mua koranito a lona mta apu se furuma le lima. A mo le whaipule na se tasi whaamoe le whaitau. Ia? Le nei, o uso pele, ia o tau tūmau, ma le wha ai tia. Ia mo anulo o tau whaamalosi ngalo le ngale ali. Malelea unoa, ina o tau iloa, ele se mea whaadea o ngā, lo o tau tauti ngā I peli. Amen. Mawhaonga na e wa ai tātou I luma. Mawhaonga le nā o lo au mai e le fionga pa ia le atua le nei tai au.
O le isi mafuanga e mawhai ai ona whai a tātou whai unga mo le tala le lei. Ina ua tātou i roa, a tātou faamalosi. Whamai e ale whai unga le iei le upo paulo ia korinito. Whamai e le se mea whaalea o ngā. Lo o tau tauti ma ileli. When we read verse 58 of 1 Corinthians chapter 15, Paul encourages the church in Corinth. And he says to the church, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. If you look at those three words, it's an encouragement to keep on working. It's being steadfast, immovable, abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Praise the Lord. If there was any other encouragement to remain or to abide or to accept Christ, this is a beautiful one. Because we know that our labor in the Lord is not in vain. Ele si ba ina nei fa mai fa upu fa ungo fa upu tolu si umale ono. Le tato tu si fa tau fa mai. A wa nga ya te o tole ono sai. Ina ia maua o tole mea na fola ina. Pea uma o na faie o tole. Le fina ngalo o le atua. O le upu na ono sai o mai wai ai ina. O le upu e sau mai le upu e leni hupo mone. O le hupo mone la, o le wingo le upu lea e leni le mai e le upu sa mua le ono sai. O le ono sai pe tu mau i taimi o pua ngā. So ai whai taula le whai puna tai au le ni, a wāwā ngā ia te o tau le ono sai. E au ngā ia te oe usumatua whawhine, le ono sai. O le ale ata le ono sai lea, o le tu mau i taini o pua ngā. O le winga na o le upulea ono sai. Po le whaalawa i tele le o le upulea o le ono sai. Le au mai tato tusi whaitau. Ai le la wha mai e le tusi tala i le tai au le nei. E au ngā ia te o tau le ono sai. Ina ia mauai o tau le mea na fola ina. Praise the Lord. Pea tinga ina i tātou somatua whawhine. O le ata le au mai le tai au le nei. A tinga ina oe ono le tau au tina. A wha tinga ina oe ono le tuafo Yesu Keriso. Ia whaia sau whai unga mo le tala le lei. Ai sea, le wha me whai po tolu sipuma le ono. Wha mai ia ua ngā ia te i tātou le ono sai lea. Le ono sai lea i mea tinga ai. Le tuhu mau lea i mea tinga ai. Ai sea, ona o le e maua e i tātou le mea na fola ina. Pea whaia i tātou, pe uma ona whaia i tātou, le whina ngalo o le atua. Uso matua whaia kine, o loo iai le mea ua fola ina, lea o lo tātou turi matai iai i le taimi o le luma nai. Le mea lea o lo whai mai, le roma nai 5, a lona whai upu e tolu ma le whai upu e wha. Wha mai, e le ngata fo i lea, a ua tātou mita fo i pua ngā, ina ua tātou i loa, o le pua ngā e tupu ai le ono sai. O le ono sai e tupu ai le mauti noa, o le mauti noa e tupu ai le wha moe. So le ale wha moe le tuli matai e tātou, o le wha moe le tuli matai e tātou, o le ola e wha wavau. Praise the Lord. Le wha mei le Eperu iwa whai kwa suma 5, o le wha moe lea, o lo tātou tofi e wha wavau. Le tofi o le tangata, wana taria ina Yesu Keriso, wana taria ina le tala le lei. Ma fau anga i tua, ai vava ai foi anga i luma. Ai sea, o lo i aina tātou tofi e whawawau. O i nāna whai ein, o na whai a tātou whai unga, mo le tala le lei. So remembering that there is a reason why he's encouraging today. And we come into verse 35 and 36, and he says in verse 35 of our text this morning, therefore do not cast away your confidence. Do not throw away your fearlessness for the gospel of Jesus Christ. Why? Because there is a great reward. And we read in verse 58 of 1 Corinthians that great reward is when we are steadfast and immovable and always abounding in the work of the Lord, knowing that our labor is not in vain in the things of the Lord.
we come down to verse 36 and the second part there with regards to looking forward. For you have need of endurance. And the meaning of the word endurance comes from a Greek word called hupomone, which means to be steadfast or immovable in a time of great trial. Praise the Lord, we live in New Zealand. We don't face great trials yet. We only face little trials with, certain organisations coming to our house. But we don't face great trials like our brothers and sisters overseas. But it says there that we must be steadfast in great times of trial, because it says there, because after you have done the will of God, you may receive the promise. Praise the Lord. And that promise, Hebrews 9 verse 15 says that it's our eternal inheritance. And that's always looking forward. What more of a reason must we have? That's a reason that we must come to look forward so that we can accept the gospel and the good news of Jesus Christ. That's the whole encouragement today, because there's only two responses, right? And if these things aren't encouraging us, if our sufferings, when we first heard the gospel, when our joy, when our compassion, if we look ahead, there's the promise, there's our confidence. If those things don't encourage us to accept Christ, the only other response that's left is rejecting Christ. So there's a real danger there. O mai se la pata inga mo itato ile tai au le upu faamalosi le mai le tustala. O le nau ta inga le tustala ina ia faia se fai uma. Vaina na tolu e mai fo ila male manatu muni o le ni tai au. O le manatu le ile fai ko tolu suma fitu. Man anga I tolu suma liva. Fa mai na fai ta wina awa e toi titi la. O na o mai ai le o le maliu mai. E le fa atuai mai lava. Ai ola lea mi o tonu ile whaatua tua, I le malea a tukumuli, e le fia lava lo loto I la teia. A I tātou e le ni e tukumuli I le malai. Ai whaatua tua e ola ai le ana. Verse 37 to 39. For yet a little while and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. The final part of our sermon this morning is also looking forward, but it's also looking forward and is our motivation. So I've called this part of our sermon as our motivation. O le ave mafua anga o lo tatou filfilia o le tala le leipo le whaingo sa tatou whai unga. O le mafua anga, leo au mai whai ue tolu suma fitu, a wae toi titi, I titi lava, o na o mai lea o le maliu mai, wha mai e le whaatuwai mai lava. O le mafua anga o le whai o sau whai unga, po le mafua anga sili I la uia whai tau I le neitai au, o na ua tatou I loa, e toi fio mai Yesu. O le foi whaalua mai o Yesu ke riso, e vea ma naunau ta inga o le tangata talitonu. Po le naunau ta inga foi o le tangata, e whaiai lana whaai unga. O le asesi e mafua anga sili atu lo le nā, ia I loa le lei e tangata o le lalulangi, whaia lato whaai unga, ina ua lato waava ai, ma ua lato whaalolomo, e toi a fio mai Yesu. Le lai whai mai en whai kua tolu suma fitu, e toi titi lava, o na o mai lea, o le maliu mai, wha mai e le whaatuwai mai lava. That the second coming of Jesus Christ should be someone's motivation. Who is that someone? You and I, who choose to believe. That if we choose to accept Jesus Christ, this becomes our motivation. This becomes the reason why we don't cast away our confidence. This is the reason why we endure. Why? Because we look and we see. Verse 38, when it says there, verse 37, it says, for yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. The Lord's coming is imminent. O le fio mai o Yesu ke riso,
o se mea mauti noa. E le o se mea tau mate. O le whai le upo le atua, e mauti noa le fio mai o lo tātou a li I whaola. Le whai mai e le Iakopo a lona tā koe 5. Whai koe walu whai mai, ia ono sai fo I o tō, ia whaatu maurina o tō loto, a wā ua lata le fio mai o le ri. Whai mai ono sai, whaatu maurina, aisea, ua lata le fio mai o le ri. When we look at James chapter 5 verse 8, James encourages the believers. He encourages the Christians and he says, you also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. That should be the believer's motivation. Le mafuanga le na e nau tai e le tangata, a meise lava le tangata whaatuatua, I ana me whai. A meise lava la, I ana whai uma. Mana tua o leo lo tusia le tusi lea I tangata iutaia. I tangata na lato I loa le tala le lei. I tangata na lato I loa fo I le tina ina mo le tau o tina. Whamai sa whianga iei fo I lato. Ai o tangata ni, e iei I lato e le whaia lato whai unga mo le tala le lei. E le whaia sa lato whai unga mo Yesu Keriso. A le lai whahi u le manatu o le apostolo I nai whai upu ia tolu suma fituanga I le tolu suma leiwa. Whamai ina ia whaapea o na lato waava ai le numanai. So I titi lava o na maliu mai lea o le a fio mai o Yesu Keriso. O le whesili la ma whai ona tātou whesili e le vaenga lea. E ma whai ona whai ona whesili tātou. E whape whea, e whape whea la o na tātou whaataritali, a whaia tātou whaunga e whape whea o na tātou whaataritali. Le lai tali e whai po tolus fuma le valu, ma le tolus fuma le iwa. Whamai, ai ola le ami o tonu, I le whaatua. I le malea atu muli, e le fia lava lo loto ia teia. A oi tātou, e le I e tu muli I le malaia, ai whaatua. E ola ai le ngana. Whape whea na whaila o whai unga ina I o talia Yesu Keriso. E whaia tātou whai unga ina o tātou wola I le whaatua. Praise the Lord. So when we look at verses 37 and that we know that the motivation is the return and the second coming of Jesus Christ. And then we ask, so if I want to accept Jesus Christ, how do I do that? How do I go through that? And it says there in verse 38 and 39, the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. How do we do it? We do it by believing. We do it by faith. Amen? Lelaianga ia tutato I mta upo le whaatuatua. E whaamatala o ili ai le tusia e Eperu. Le winga o le whaatuatua. Nei whai mei ele amatanga la wan whai po mta upo sumatasi. A le whaatuatua. O le whaalamolamo lea I mea o whaamoe iai. O le mauti noa lea. O mea e le o vaaia. O le olanga nao le tangata whaatuatua. Praise the Lord. So a tatou vaaai le tatou mafuanga, o le mafuanga, o le toia fio mai o Yesu Keriso. E whape whea o na whaia tatou whaiunga, tatou te ola I le whaatuatua. Praise the Lord. Le whai mei ngā le Romans fulu. Nā wana whai ipo e iwa, ma le whai ipo se fulu. A whai e tau tino I lau mutu, I le li o Yesu. Ma tali tonu I lau loto, o toe whaatu ina mai o ia e le atua na ye uoti. E whaa o la ina ai oi. Awa o le loto e tali tonu ai. E o mai ai le ani o tonu. A o le mutu e tau tino ai. E o mai ai le ola. Le ola o le tangata whaatuatua. Praise the Lord. That when we consider those things today, brothers and sisters, as the author writes to the Jews, the word of God is also speaking to us. That as we look at our motivation, that is our motivation to make a decision to accept Jesus Christ. Then how do we live out our lives? It then says in verse 39, but we are not of those who draw back to perdition,
but of those who believe to the saving of the soul. Believe. And believe has been a key word in our church here. It's to believe on in Jesus Christ. That grace is the free gift of God that He has given us. But our role is to believe. Ina ia whaatuatua. Ina ia tani tonu. And we're going to go into chapter 11, which is the chapter of faith. Praise the Lord. You know, when we look at faith, well, what does faith mean? Verse 1 of chapter 11. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Praise the Lord. O le faamalosi I le tai au le ni. Le la o tatou wāwai. Le nau no ta ingo le tusitala. E la ia whapea o na manatu yaso ana mua. O a mea ia sa ia yaso ana mua. Whamaina lato wa aia ilo lato taua o tina. Sa iai le alofa I le auso. Sa iai le oli oli e ui ina vetea o lato o loa. Ai whamea o le naunau ta ina ia manatu I mea ia. Ina ia whai ai sa lato whai unga mo le tala le. Bava ai I luma. Bava ai I luma I lea. Bava ai I luma I le tauni. Bava ai I luma I le mea na fola fola ina. Ai meise le toia fio mai o Yesu Keriso. Ina ia whapea na tātou wola I le wha tuatua. Praise the Lord. That as we look at these final verses of chapter 10, that we see a challenge, that we see an encouragement, that we see that the Word of God is reminding us today, all of us who are listening to the Word of the Lord. There are three things to recall. Recall in our past that when we were illuminated in our soul, that there was the suffering for the gospel, that there was a compassion for those who were suffering, that there was a joy, even though our things were plundered, even though things didn't go our way. But our prayer is that you see the Lord in those things and that you make a choice to accept Jesus Christ. 2, we look ahead. We see that ahead, that there is a reward. That when we look at our verse 35, it read there, therefore do not cast away your confidence, which has a great reward. There is a need for endurance so that you have, when you have done the will of God, you may receive the promise. But above all, we look ahead to the return of Jesus Christ. And how do we accept Him? We accept Him through faith in Jesus Christ. Ia le atua. Atai le upo le atua. O se upu faamalosi. Pe o le autua le nei tai hao faamalosi. O le upu faamalosi. Ina ia whaia tātou whai unga. I le whaatuatua. Mō le alo le atua. Amen? Ia whamanuia le atua. O tātou roto le nei tai hao. Ia me se fo I le tātou Ba'ala yatu I le baya sofo, ia male mata pufo I le mata kusuma tasi. Ai fia lava le loto ina ua whai wina fo ia tato mata upo se fulu e whata tau lava I le whai unga le tangata. Lua lava I unga e mawhai ona whai le tangata. O le talia o Yesu, po le te ena o Yesu. E whamanuia le toi lo whanurungu le ni tai au ono Yesu. Amen. Tato tūlai me whatasi, whai wina tato I le tutalo I le nei tai au. Pamonia fo ile atu nei o tato ai o lo mawale manua e whanongolongo mai ai le upo le atua tato tatala vi o lo matua tua I la upu le nei tai au ngā moa whaamalosi ia te au ina ia o vaava ai pēr I le aso o le toia fio mai o Yesu Keriso. Ia o maua le loto o nusai. Ia o maua le loto le alofa. Ia o maua le loto le tūmau I temi o tina. Ia o maua foi le loto le whaatuatua. Ina ua o talia Yesu Keriso. Male tala le whaftai tele tama. Ona o lo wanga le le. Ia te au. Le tangata ngasana. Whawhitai tele. Mo lo whaolatanga.
Mono whaorata. E ala atu lo te talo. E ala atu lo te tālu. Ia Yesu ke riso. Ia Yesu ke riso. Amene ma amen. 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 Lord, we thank you for your word this morning. We thank you, Lord, that you've given us a word of encouragement and reminding us, Father, that as we journey, as our hearts are illuminated by your word, as we continue to experience everything, Lord, Father God, that you have given us, that you have reminded us today. Consider these things. Carefully think about these things. Be reminded of these things. Look forward ahead, Lord, Father God, to the promise and the things ahead, but most of all, the return of our Saviour, Lord Jesus Christ. And to be reminded of all of those things and make a response to choose Christ. So, Lord, come before you humbly, Lord Father God. Your will be done. We thank you so much for your word. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Pamanuia tele le atua, ono Yesu. Amen.